Kireke nikizaguzibwa buri 2008 byo kwikuminebera umwaka mu makanisa hamwe n'amakereziya ubu bari kwijwe kufa kw'abana babojo abisirwa mugabe Herode omuhururu yo kwenda kwita Yesu. Na Yesu umtuwanyi kandi mtunu wawe. He wants to maintain his kingdom, his power, his authority. Akera kuno kamawe alinde obushobozi bwe alinde obulemu bwe. Power. Ako mtu namanya wanabali mubwebembezi alumukama n'uwamani. Okushaboku kwayebemberwa Father Robert Businje kandi yashaba abaziro kurinda obugabe bw'abana hamwe no kurwanisa obutabanko omumaka. Abana bafe nukunyeja omwe asigararindi mwebembezi asigara mukama n'obwana bataro. Yoneka yanjye omukama mubwirima n'ururamba wa Herode disunity. Twaganiraho na bamwe habazire abayita bo mu kushaboko. Cyegeza kugira ngo abana tugene nuko kureba Kristo nawe bamurezire umwekanga. Wenda n'ikire kintu cy'ubunyi kugira ngo umwana umurete umisho garhanga. Omugandi erizo abanigana 39 babatizwa ahakiro cyo kwijuka abana bato abisirwe batine rubanja omurukoro kwenda kwita Yesu orwakozwe mugabe Herode. Okubatizo oku kwabaha kereziya ya Rubindi Parish Kashari North Omurimbarara District. Umukazi wewe yomwana w'ubisizo mundaze n'ubumu kandi w'umuzi na tiko kwitwa na nakana kakatendeni aho yayita bapita obabuza ebigambo babikwata nebahanura yayito tiko nawe kayi. Omukushaboku Father Zedi yashaba abana bato okukunda Yesu ombe barukora. Aba bana bakabitsa emisiyo mbabatema hamaraka bwo kurangira bwo kwena ngo bitiremo na Yesu obu Herode yabe natekateka ngo nayiza kwiza kutunguka mabwe. Abana bato hamwe n'abazire babo basima ruhanga bari ku mutwe y'ijere mitejo hamwe no kumweshongorera. Yesu akatuferera kandi ntizaguma tumukunde akatuzaro munsi kandi nshabana mwena tukunde mukama mwena we okuba ibintu byinshi byatukorire. Ekiro cy'abana eki kikizaho bwanyuma y'omugabe Herode owabera ryo mugabe wa Roma obutwaro bu Yesu yazarwa okoragira bisherukarebe okwita abana babojo okuruga ha kwezi kumwe okusya ha myaka 12 obwari kwenda kwitera mu Yesu. Gasha kwa Anthony Atwine na Evans Taremwa.